جرونهیا کردستان ج روجاوی کردستان دما خوش ببینرین هجا ایرو 24 تیر ماه 2026 روجا اینی امی جوره بلتان دانی ساعت 7 پیش کش بکن لیو جیم پشتی بین آبری بله بینرین هجا ایرو روجاوی کردستان ج باکوری کردستان ج باشور روشلات و گشتی جهانی گلک نوچینکو ام بوره پار و بکن هنه لی ام ایروژ باکوری کردستان و ترکیه دست پی بکن پیواجویا آشتی و جواکا دموکراتیک لی ترکیه ایدی که قناخه که خویا نو پشتی سی روشندن و قانونا چارچوه یا AKP آمده کریم و جاری درباسی پارلمنتوی ترکیه ببا او لور ورانی قاش کرن ناورک و دمیجی و هینا زلالتر ببا بردفکا دم پارتی جراغ هند کو آمده کاریا پیشنامه قانون چرچوه ایدی گشتی قناغ داوی او گوت اف قانون دکاره ببه بنگها پیواجوه که حقوقی یا نوش بو چارسریا پرزگریکا کرد هر وها دبیجه او دو قناغ داویه ده آمده کاریا پیشنامه قانون چرچوهی نها گشتی قناغ داوی بردفکا دم پارتی آیشگل دوان به وی پیامی روشا داوی یا پیواجوی آشتی و civaka demokratik ve god. Bir büyük siyasi uzlaşmayla tamamlanması, başarıya ermesi yalnızca Ve god, ev kanun devi ve despeka konağı kenu u bingaha kanunun ku de konağın peşinde ve varın amadekirin. Doğan diyar kir ku, Reber Abdullah Öcalan jî di hevdîtina xwe ya dawî de pêşniyar û nirxandinên xwe ji bo pêvajoyê parvekiriye. Her wa îdayên ku dibêjin pêşnûmeya kanûnê berê ji rêber apora hatiye şandin jî red kir. Ayşegül Doğan got, armanca bingehîn ew e pêvajo bi bingeheke hiqûqî were piştgirî kirin. Li gorî wê qanûna çarçoveyî nikare bi tena serê xwe hemû pirsgirêkan çareser bike, lê dikare deriyê çareseriya demokratîk veke û nezelaliya hiqûqî derbas bike. Bendewarî heye, pêşnûme berî parlamento bikeve betlaneyê bikeve rojevê û piştî komisyona adaletê jî bikeve lijneya giştî ya parlamentoyê. Berdevka Dem Partiye diyar kir, pêdiviya herî girînga Tirkiye xwedkirina demokrasî û hiqûqê ye û ev tişt anîn ziman bêçekbûn ve guherîna siyaseta demokratîk û rola parlamentoyê ji bo serkeftina pêvajoyê şertên bingehînin. Li gorî Doğan, parlamento divê vê berpirsiyariyê bigire ser milê xwe û bi qanûnîkirina pêvajoyê îradeya xwe nîşan bide. Ayşegül Doğan her wa ragihand hevserokên Dem Partiyê di rojên pêş de dê serdana partiyên siyasî bikin. Arman jî ji vê gerê ew e li ser pêvajoya aştiyê naveroka qanûna çarçoveyî û gavên ku divê werin avêtin bi partiyan re binirxîne. بلی بینرین هجام لپارلمنتوی ترکیه دی پیواجوه چارەسەریya pirsgirêka Kurd dikeve qonaqeke nû nûnerên Dem Partî bi berpirsên AKP'yê re civiyan mijara sereke ya di wê civînê de jî pêşnûmeya qanûna çerçeveyê ya ku tê payîn hefteya pêş bikeve rojeva parlamentoya Tirkiyeyê. Nûnerên Dem Partiyê li parlamentoyê bi serokê koma AKP Abdullah Güler cigirê serokê giştî Efkan Ala û berdevkê Partî Ömer Çelik re civiyan. Li gorî agahiyan jimara sereke mijarên serekeyên ku civînên pêşnûmeya qanûna çarçoveyê biko tê payîn di rojên pêş de bikeve rojeva parlamentoyê. Berdevka Dem Partiya Ayşegül Doğan jî di daxuyaniya çapemeniya îro de got armanc ew e ku piştî standina nirxandinên partiyên siyasî qanûn bi lihevkirineke berfireh bikeve rojeva parlamentoyê. Her wiha têpayên ku hevserokên Dem Partiyê Tuncer Bakirhan û Tolay Hatimoğulları di hefteya pêş de serdana partiyên siyasî bikin. Li gorî agahiyên ku di çapemeniyê de tên belavkirin, pêşnome dikare di 27 tîrmehê de were pêşkêşkirin. Piştî wê li Komisyona Edaletê were nîqaşkirin û di dawiya mehê an destpêka tebaxê de li lijneya giştiya meclisê bêqanûnkirin. بری بینرین هجا افل باکوری کردستانی او لترکیه پیواجو دوی روشه دیم او هفدیتن نها هینا جی دوی چارچوبه ده دوام دکن لی ام وگرن لروشاوی کردستانی هفسروکی کمبندا افرینیا جواکی ابراهیم حفتارو
بو میوانی برنامه بویریا تلویزیون ما او تکلدار روشا عفرینی وگراوی برسوا پرسین حوالی ما شروان خبات دان ابراهیم حفتارم دیار کرکو وان وکا کمبند گل جوین جبو وگرا کجبرین عفرینی بیک آنی بون پشتی کو ایدی خلق عفرینی وگریا نمانی خوام لهینا جی او بریارین کو هاتبون گرتن او داخوازین کو هاتبون کرن هینا جی بیک نهاتنه و گل کس دمالین عفرینیان دنم هر وها دبیجه دما کوتی خواستن اف کسانه جمالین عفرینیان در بکوین و جاری جخودین رسنین مالین عفرینیم پرتی خواستن او لهمبری ویه که دما کو جمالین عفرینیان در دکوین و جاری همو تشتین دمالی ده ددزن و تالان دکن کمبند عفرین جواکی براستی پر جوین جی امرو نشتن جواد چیلی علی حکومت دبه چیلی علی رویبری خسر دبه اف گوتن به مراد کرن گو هر کس که عفرینی ای وگره مالا خو ماجی سروی اساسی گل خو دا قناعت کرن و هیدی عفرینی پشتی 8 سال بسره کرن کتن سالا نامین بوی عشقی وگره بوی هیویا وگره تم دخم و خیال وگره دا جیان دکر هر کس که عفرینی خواست وگره لما خابن هناك مالبات انا بين بحزاره لبسادا مالبات ما عفرين پشتی وگرین براستي سوزا گمرا دانه او سوزا حيان نهاج از بتر داخفم بكفن ما بدها جار بيان دار خست ما بدها جار قال خوش هشيار كر اي جمالي ودرنه بچن ریوبری عفرینی مراجعه بکن ایگو جماله و در نای بچن سری لامن العام بدن سری لمحکمه بدن لما خابن وان ایگو دمال عفرینی دا ناخد من سیوان امن العام داد بینن و ناجی خود من سیوان ریوبری عفرین داد بینن براستی از ورفا بانگی ریوبری عفرین دیگه ماری ریوبری عفرین حیانها آرامی گو یعنی آرامی دخازی آرامی چه ببه ریوبری عفرین دغازه کاری کی بکی لی اما اف کسنه گو گریدای هنک کتیبه عسکری حیانها هنک جحامه هنک جدیرزوره هنک جحمسه هنک بناوه عمشات هنک بناوه حمزات و سلطان مراد و جای شرقی هنه زانم پرانی کتیبین گو نها عسکری گریدای حکومت سوریه جی حیانها دا عفرینی دانه چما دا عفرینی دان بیرن اف زاروک عفری امن العام ده كافن وامن العام بريده ببن ما تشل عفريني هي جو اوقص مالبتن في دافرين دني سوريا اوقص عسكرين عمشات حمزاتن لعفرين ببيني تش هي العفريني قلت هاقص عسكر لعف از بخوتشم عفريني داغا جو از لعفريني بوم هفالك مهيا سيبرانه دمال خدان مالي وان لسر هفا چوبو گلی کریبی امن العام ویرو گوتی بی افنیش خانی تا دارین ظلام چون از بخوشی روی در امن العام چو اکی وی کسی خانی دارخینه او دام جاکشان امن العام به امن العام را دبیجی تجویر بچیل ازی تا بکشم ازی تاجی بکشم یعنی خود بن سیوانا ریوبری عفرینی دا دبن سیوانا ریوبری شامی دا نابینی گتا امن العام اعتراف نکر تا ریوبری عفرین اعتراف نکر دیمکی نیتن تی خبیسن نیتن تی نباشنه جبر چه ایما و کمبند هم جار بجار بانگی هر دو یالیا دکن هم بین ریوبری خوسر و حکومت الشامی و لحف کر گوگل عفرین وگره هف تشتاق شخصی باسه به شخصی که رای درکتا نه به هزار مالبات رای درکتا آنها از بطر داخفم هنک عرب دافرین دن سوریه مال عفرینیه در نکفن شبکه ودکن پنجره دریه عفرینیه ودکن کبله کربیجه در دخن یعنی دماله دا تشکینی لند بیجه تی $5,000 بده من یا جمالات در نایم 8 سال دماله که عفرینیه دا این بسر دا پارا بله بینرین هجان و چهکه آمدن جیا بالکشا تکلداری عفرینی گشتی سوریه لی پرانی آخوال سر عفرینی کوابجیم لی کلنه که زانستی یا نافنتوی لسر میراتا چاندیا سوریه تابلوک گران اشکرکر لگوری ویش صادی 59 جهین دیروکی ین والیت هاتنه تالان کرن آنجیم ویران کرن عفرین وکه هریما که هریزی ده زرار دیتی جی خاطیه دست نشان کرن کوورا زانستی یا هرتیک لکولینه که کل سروینین ساتلایتی هاتیا آوا کرن وشاند لگوری لکولینی جناوا 109 جهن شونوارین این هاتنه
نرخاندن 116 جه آنگونیزی جسادی 59 خاتنه تالانکرن آنجی ویرانکرن. لیکولینران گوتن افریجه لگوری لیکولینین بری گلک بلندره او صدما سرکشی لوازی اولهیه پاشکتنا آبوری او نبونا کنترولا قانونیه. لیکولینه دست نشان کرد که عفرین دناوا حریما که هری زیده زرار دیتیده. لگوری راپوری پشت ایرشین داگیرکریا دولتا ترک لسر باشار گلک جهندیروکی با آلاوین گیران هاتنه کلاندن و تالان کرن. ده راپوری ده به طایبتی بحثا دورین این دارای او نبی هوری هاتیه کرن. لگوری لیکولینران لوان جهان پیکر طبقه آرکولوژی او شونوارین دیروکی با آوه که سیستماتیک هاتنه تونه کرن. لیکولین هر وها دست نشان دکه که گلک دورین شونواری بونه قادین لشکری آنجی لسر وان کامپین کوچبران هاتنه آوا کرن. لگوری راپوری افروش تنی دزیا کفنه شوپینینه لیده همان دمیده دیروکا حریم جی با آوه که نگره برخواته تونه کرن. لیکولینران بانک لسازی نافنتوی کرن که جبو پاراستنا میراتا چاندیا سوریه گاوین بلز باویجن. بدرین هجال باجر قامشتوی کنفرانسا سینمای روش آوا به بجداریا سینماگر و هنرمندان جگل دورین سوریه دست بکریه ده کنفرانسی ده روشهایی سینمای او هر وها رین پیشخستنا وی قادا هنری با آوکه برفرهی تنقاش کرن. کنفرانسا سینمای روش آوا لخوارنگا البرج آل باجر قامشتوی دست بکریه ده دست بکا کنفرانسی ده اندامی کمیته آمده کار دیار حسو آخوی او شهیدین قادا هنری دناف ده خلیلداغ و یلمازگونه به ریزداری و حرمت ببیرانی. دیار حسو لسر روشاهی یا سینمایی آستنگین که افقات پیر روبرویا او آرمانجین کنفرانسی آخویم. لگوری آمدکاران کنفرانس ده 3 روزان بدومن ده وی دمیده ده روشا سینمای روش آوا پرسپکتیفین پیش روژ او ریبازین پیشخستنا هلبرین سینمای به برفرهی بینه نقاش کرن. آنگو و سبر روژا سینمای به دیار کرن. هر وها تی پایین که ده داویا کنفرانس ده بریار او پلانه که خبات وره راگاندن که آرمان جنوی خورد کرن او پیشخستنا قادا سینمای لروژاویه. در هنر شیرو هندی جی گرینگیا کنفرانس جنوچگاهان مره و گود. و بتایبەت ji bo Rojavayê Kurdistanê piştî vê entegrasyonê yanî wê gelek ji bên guhertin şêwazê karkirinê têkiliyên me bi Sûrî giştî re yanî di qada sînema Sûrî de em çawa xwe bibînin yanî ev pirsana me gişar vê derê nîqaş bikin û gorî sînema dinyayê li gorî sînemaya kîjan dewletê bijî em kêm karkirî me çend film çêkirine bes em ji sıfırê dest pê kir. Yani salonên sînematîne, sînema lîstikvarên sînematîne, kamîreyên sînematîne yani hemû alavên fîzîkî û manewiyê ku sînema ava bike nîne. Me jî me xwest ku em hewl bidin ku bingehekî ji saziyek sînema ava bike. Me komîna film roj ava kir û saziyekî gavên mezin avêt li ser asta cîhanê. Me festîval çêkir, dronra sînema, şewta sînema û peymangeha bilindiya هنري هات آواكرن لديركي لحسكي أوانا همو قافين جبو سينما قابتين راست يعني هركس تفكروا كو سينما تاني ما فيلمن راست بجدر فيلمان نشاندانا وان فيلمان تماشاكرنا وان فيلمان بله بینرین هجان هاجی تکیلداری کنفرانسا سینمایا روش آوام امی هم آگاهان ور بگیر و هم جی گرینگیا وی امی حول بدین کو بریا اندامین کمیته آماده کاری کنفرانسی هم ببن جبوی اکیم نوچگاهان ما سارا حسن ج ساعتین سحاری و وی اکی دشوپینه او امی آگاهان ج سارا ور بگیرن سارا دامتا خوش به دیار بله سردار دامتا جی خوش به بله سارا دیاره کو کنفرانس هینا جی دوام تیگه همه جویه که دست پی بکم کنفرانسا سینمایان روش آوام نها کسین کلور بجدار بونم کسین همو دناوا روشاوا دتینه ناس کرن اف کنفرانس و چقاسی دوام بکه و آرمانجا سرکیا و کنفرانسی ام هم جته و هم جی میوانه تهیم ببن بله سردار شخوا راستی جی مرو بحثا کنفرانسی بکه کنفرانس لسر اساس
راستجی جبو همی سینماگران جی به تایبەت هاتیه دارخستن یعنی اف کنفرانس سراستا سه روزانه راستجی بلکی دیروکی که وها ده یعنی ایرو به تایبەت ام بیژن کنفرانس لخوارنگه ها البرچیه باجار قامشلو اکو انها از لورم هاتیه دارخستن جی سری سبها ده سردار هاتیه دارخستن یعنی جی ساعت ده سبها ده دست بکری حتی وان کلیان جی بردوامش خونها درکتنا نافبری انها گوری کو ام دزانن یعنی و اف در دورا سه روزان دوام بکه اف کنفرانس سر اساس خبات کو دانه مشاندن تایبەت ام بیژن به سالانه خبات سینما دانه مشاندن هم دروجاوا ده کدک دان هم بویری کو دقومین به ناور چاوا بلگه فیلم جی دان نشاندن جبوج یعنی به کد و خبات خو ایرو رو انجام و لیور و کنفرانس هم نقاش دکن او ده انجام ده چه در که از و که لگل میوان خوی برز کو راستجین ها در فد دایم کو هم هنک مجرم پر نقاش بکن دیار حسو به مرا آمده اوجی اندام کمیته آمده کارم ممسگلک سپاس بوده سپاس بوا قوت من هر هبی ممسته دست بکی سرکفتن جبو و خباتا و کنفرانس و از خوازم فيه كده دسبي بكم نها اف كونفرنس كو ايرو هاتيه دارخستن ام جبيرنا كن ايرو بتايبت سالفجرا بيمانا لوزاني قالوا اف تصادفه يان وخستيه فيديرو كده قوت بجوار ام سپاسیاوت که نه یعنی ما ابخوام متخواست ما هاتیر ما هیده به ما حاضریش بوی چکر یعنی متخواست سال وگره شورش یده نزیوه به اما ما بطایبتی افروش بو وی پیمان هنه هل نبجارتی نه نها از خوازم پرسادویم بری بینرین هیجاس باورم ده پیوندی ده پرزریک درکتنه حوالی ما هاو دن جاره کردن جیم لگل نوچگهانا ما سارا پیوندی آوا بکن جبو کن بکاربن بطایبت گرینگیا و کنفرانس سینمایا روش آوام کو بخواتین خوین در بازبوی پیک آنی بو بله جاره کردن حوالی ما دبیشن پیوندی تماما و ام بری خود دن لگل سارا وی او میوانی وی آگاهیان هیم ببن سینما حز دکن یه روجاوان ها کار دکن پرسکرک هی؟ تمام بله از باورم ده پیوندی ده پرزری کنم بنوچا خود دریزی ده دوام بکن که حتی حوالا ما سارا و اف پرزریکا تکنیکیا کو درکتی وره چاره سر کرن او اوجیم امی هر روشاوی کردستانی بن جبرکو خط استاسیونا آوا الوکی و دمک وکی جمجارین سرکین لروشاوی کو د نوبرا باشری حسکی او تل تمری ده ادی جاره کدن او خط شکستی آیم اجار خودین ساری جان چه دیکن آویج بو جبوریان آواستوستینین کو دادگیرن او دفروشن ولاتیان نوچگانین ما محمد بادری بری خودم وجهی به آوی اف آگاهی کو کم کرنجیم جمره رادگینه امنهاد ناظرة باجار تلتمر وحسكي دنا لدومن خطا ساسونا علوكي ياش كسي اف چند روجا لي بال هلجرين آوي دفروشن جوي خطي آوي دادگرين و جارة كدن لخلكي دفروشن بنرن چند بال هلجرين جسبه حتى ايواري آوي جوير دادگرين و لخلكي بلاب دكن بپريان جوها اف ناظرة باجار تلتمر وحسكي ديا جريو غازنين خلكن باجار تلتمري هنا تبيجن آفا علوكي بيوستا بده مجي چنگي كو او جيجي آفي دادگرن لي مخابل اف خطا كود ناظرة حسكي و تلتمري دا يا كود چا ستاسيونا حماي لقلق جان شكسية دا انجام دا تيمن سراس كرني هولدان وان هنا اللي براسي اف خطا كل دومن اف چند روجه از دبينم اف بالهلگرین آفین جبر دادگرین و الخلکی بلاب دکن بپریان دبیجن آفه که باشه لی خط براستی گلکش کسی اگر آفالین هره هنک دیمن جواره بکشینه بنرن
بله بینرین هجاب نوچامتی کلداری آوی بوم یا ستاسیون علوکی که افدمه که وکی جروجمین سرکه بوم و پشتی وی اگر روشار باشری حسه که بو اما جاره کدن هر لقامش تو بمینن او نوچگانه ما سارا میوانی وی بوم و تکلداری کنفرانسا سینما یا روش آوا آگاهیم بده سرا ام لگلته بون پیوندیا اینترنتی قد بو همه ام مشگلته دوام بکن هناك فرها جبوه نها از کارم جم میوان خو دوام بکم پرسا دیامین از جی بکم جبر نزل البو نها ممست ببورن وکی هناك عاجز بون علی ودش در کجبر از باورم هنی دست بخوات خوشی بکن نها نافبر خلاص بیله از خازم جوه پرسه دست بکم پرسا ما دیامین دبی یعنی بتایبت روشکی و هذا هون خبات و تایبت مندی کی چا و دای مشان تایبت دم من پیش ده هنی بخودی رولکی چوابن نه عاجزی جمعتنا تمام ترزم كيف خوشم خوات بجور انها وقت مقوت يعني ما بيوسي بنادي بجي انجام افاني خاشه يعني ام دمك دريج ما عم هاتن قالها كاس كوم جارك ام حما بهبرجي كومبون بريا فيتام سيما ها ما نقاش كركا ام تشبك ما بيوسي بيدي قوم هر ورن جمهب ام هناك مجاره وصاب هبره كوردر نقاش بكن دوين عبرت دفاسي ما هادجي ام نقاش عاليه فكري دج عاليه اويد وك جروبكي كوميتي اماده كار اي خو بخش يعني هناك از چند حوالی من هيدي گو کا ام کارن وی باره هانه ام بگرن سرخو وما اماده کاری کرو افجي انجام و واني قاش هاي خباتي و اماده کاریا نهایی بو سبجاره كده چين ابون يعني بكرتاسي هيفي ما و هولدانا مجبوه كي كو دسكفتين شورش روجا و ادوار چانده ده تایبتی جی دوار هنر و دوار سینما ده چه بونن ام بپارێزن خودی لیدر کبن و گشتر بکن مازنتر بکن و تکوشنا خود کمدریا سینما ده چکری هم دوام بکن اما يعني چه انجام درکه و گریدای نقاشین هاجی نقاشین گرم چه بن گلک پیشنیار هنن اشبركو قالك اصلا هن يعني قالك زحمتي هن قالك اري كيم مان سروانا جي بيشنيار نهاتي كانت في كده يعني زي ورم في قوتني مامساس خازم نها في كيجي بيجم د دربار خباتي وي بصالان ده هونوكي مامستين سينما بتايبت قالك بقى فيلمي هون تشيدكن اصلنگی گوباره در کتنه بتایبت دمن چیکرنا وان مجاران ده چیه و ونی چاوا و اصلنگی در باس بکن يعني ها بيجن اصلنگی جی زحمتیه اود چند چاوت چند آلیات جی چند آساده يعني آیه کمین نظرن دما پارتیا بعض و دما رژیم بعض ده يعني سیاستن تنه حسباندنا کرده نکو کردنن اف هرم همه هاتو بو باشگوه کرن و چی تشتک سرناوی کردایتی تایبتی جنان ناوی چاند هنر کردی تنبو يعني جبر بي افكار يعني الروجاوي كردستاني ندهات كرن يا دو يمين شورا شيره انك درفت شيبون مخوري خستن كرمت اس واكارا كر لي بيرجي اريشن دجوار شيبون اريشن داغر كريه هبون اريشن جور بجور اشتيا هبون افانا حمجي زحمت هناك مقارن يعني زحمتيه كروشا والله ما يجي هرم حمتي ضرباست كي مقارن بحثا وانا بكن او اليه كي بيناي آلیک ده افکار هنه يعني درفت جردوین تکنیک جدا اکبرین حال ورتن ابو جردوین کسین کو گرک وی کاری بکن سپور بن پرورده اول برین حال وی درتن ابونا بحمه بخار روشه کی چا کوت يعني تلهمبري قالك کی زحمتيه تهموانات دربازي که هم تفير دبي چا تبوار جان بكل غوري كاري خوب کی باش از في بكورتايش تبقرم نها يعني بتايبت امبيشن خبات کوته مشاندن دفرده جی تینی قاش کرن نها بکرتایی تشتی گو خستی بالا خوده تشتی او زلال هنه پلان سازی و زلال هنه نه تنفر بوك مقول يعني هي مهنا يعني ام يجي دخواز مثلا مقول يعني ام شون بقالك سا قالك وما قالك دزقه شركات
كوم كولكتيف سينما يكون نهال روجافا هن اما بار نقاش كذا خاصه که بیرن گهن گرگ ام چه ام یکیه که چه بکن یا جی ام رنگ کی سازی بوینه که چه بکن کو کار به هر کسی حماز که میناک گرگ کی ماسیمت عالی پرورده هن هنک پرورده بهتر عالی سپورتیه لازمن پیوست دکن چیزان مثلا فستیوالک چیت بگیره که فستیوال برنگی که خورتر باشتر تمثیلا روجاوا عالی هنری دش عالی چاندی دبی که وريك مثلا خواسته كونرين بيشنيار ادواني خاشد او چمانا ايرو اف حمل فيدر كوم دبن و انجام سي روجاده و اف بر به بلان سازيه که انجام جدر كيفن بريار جدر كيفن او چاو خيار يعني نها تكلداري في از برسه داويش تبكم نها يعني سينما روجافای کردستان کو خبات دامشاندن جبوکو سر اصلا ناونتوی زیادتر خورتر بکه پیوستیا و بچه هیا پیوستیا و بچه هیا پیوستیا بکار هیا يعني چاو بیجم نهاش خو براسی شورش روجاوا و تایبتی يعني پیشنگتیا جنه و تکوشین بر خدان و قهرمانتی مزنیا یه پیات پیشنگیا یه پیشدا کو جنا کرد و جنا ام بیشن آزاد آریخ سنکری رو داره مشان ناسنامه کینو جکردار و روجاوار جهان همه هات چکر روجاوا و ساعت هات ناس کردن پیر خبات رو داره چید بون ناف خبات حکومت کردن جی وقت بو بشه که و ناسنامه جی دریا و ناسنامه رو جهان حتی است که هات ناس کردن بهیستن هنه کس دشرط و مرجع شرده لهمبری ایریشا لهمبری اویده دی ساجی هنگ درفت آوا کردن کاری اوید کن اماش بو که بیشتر درباسی قناغ کینو ببی براسی کاری کی برفره جرد یعنی دالی فستیوال دن دالی تکری نام توی دالی کاری هفبار چه نابرا ما و ام بیشتر دوری پارچه دینی کردستان بن نابرا ما و دوری دین سوری بن دوری دی روشرات نابین بن آوانا همه امان اودی کن ام چه یعنی نزیکاتیه کیش بو او تشتی تقول نزیکاتیه کیش بو کو اف سینما بهتر ولی ناسکرین زیادتر بهتر جه خود ناف سینما جهانی دبگره اجبار مخاباتی که برای کوبک بدن مشانده. گلک سپاس مام سبب نمتج دیوانی جی درخستیه گلک سپاس جبوت سرکفتن جبو خباتی وام. سپاس جوارجی خبات خوش و شان خوش دم باش. بله سردار بگشتی برکی حوال داد دیار کردن کو بگشتی روشه کی چاو و تکوشینه کی چاو خباتی کی بچه آوی بدن مشاندن هات زلال کری یعنی بگشتی کنفرانس نها دوام دکه سراستا سه روزانه و لیور دوام بکش خوش راگاندن رجی هندرجی گرتیه. بله سارا حسن و چگانا ما لقامش توی بو کنفرانس شوپاند سارا جبوی که گله سپاس هر هبی. بله بینرین هجا افجی ادیم ج کنفرانسا لروج آوای سینمای ام در باسی و جاری همه که بحثا آبوریا لسوریه بگین لسوریه حکومت دمکی دیسا بریارا زده بونا بوهای سوتمنیه دا ددمه که کو گل به آلوزی و زحمتین آبوری را دناوا تکوشینه ده بوهای بنزین و مازوت جاره کدن جالیه حکومت دمکی و هاته بلند کرن او یک جیم لناوا سوریه راستی برتکان هات کمیته دائمی یا دیارکرنا بوهاین بر همین پترول یا حکومت دمکی بریارنامه که نو بلاف کرد لگوری وی بوهاین بنزین و مازوت جاره کدن هاتنه زیده کرن به وی بریاری بوهای لیتریا بنزینا 95 اوکتان ج 147 بو 149 لیره سوریه نو بنزینا 9 اوکتان ج 142 درکت 145 لیره بوهای لیتریا مازوت ج 120 بو 121 لیره سوریه نو ده همان دمیده حکومت بوهای گازمالان ج 1500 داخست 1407 لیره او یا گازا پشسازی ج 2400 داکت 2305 لیره دو وقت که لناوا ولات روشانه چالکین لسر نبون او بهابون سوتمنی تین لدار خستنده اف بریار بون جه نرازی بونین تند لگوری وان اف بریار دی لچونا و گوهستنی هلبرین او جانا روشانه یا ولاتیان هین زده تر گرام بکه اف جی جاره کدن سیاست آبوریا حکمت آدم کی دخه ناوا نقاش و رخنیان رژیم ایرانی یا لهمبری زخت امریکا ده نوا زوریه ده هر فرسنده که ده ایریش خاکا باشوری کردستان دیگه لحولری سه درون جالی سیستما پاراستنی و هات
خستن ده همان دمده پارتین روشتات کردستان جی ادعاین لسر شر نافبرین پیشمرگین پارتین روشتات ده رد کرد. لاسمانین باجاری هولیری باشوری کردستان سه درون جالیه سیستما پاراستنی و هاتن خستن. پارچین درونه که لنزی گنده گزنی کتن او او یک بو صدما آگر به زوین چاندنیه بکوه. تیمین آگر کش دمل دست گشتن جیبویری او آگر و مراندن. حیا نهار ریاداران فرمی لسر زیانین مروی آن مادی داخلین یک ندانه. هولیر به سیستم پاراستنی یا پاترویت تی پاراستن او اف سیستم گل جاران درون او مشکن آرمانچکری خستن خواریم. ده همان دمیده لسر تورین جواکی ادعاین کو دنوا پیشمرگین پارتین روشتاتی کردستان ده پفچون درکتیه او کسین شهید او بریندار حنه بلز بلابون. لیبلی هم کمالیا زحمت کشانی کردستانی او هم جی پارتیا دموکرات آ کردستان آ ایرانی اف ادعا به داخلین فرمی رد کرن. برپرسین هر دو آلیان دیار کرن کو تو بویره که بویرنگی ننها و نجی دما درباز بوی پیک نهاتیه. آلیان بانک لدزگین راگاندنی کرن کو تنی آگاین فرمی وکه چافکانیا سرکه ببینن. کنگره نتویا کردستانی کنکه لدیجی ایریشن ایرانی ین لسر حریما کردستانی بانگه لزگین لجواکا نافنتوی کر کنکه دبیجه اف ایریش نتنی اولهیه لسوجین شرع او کاراسته که جنگه هنکو دوی لکولین او حساب پرسین لسر بیکرین. کمیسیون مافی مروان او کمیسیون جنگه یا کنکه داخوازنامه که فرمی جنتوین یک بوی سازین مافی مروان او دزگین نافنتوی رشاند. کنکه دیار کر جدسپیکا سال 2026 و بیتری نحصد ایریشن موشکی او درون لحریما کردستانی هاتنه کرن او اف ایریش شرطین سوجین شر پیکتینن. ده داخوازنامه ده کنکه ادعا دیکه که ده ایریشا 19 تیرمه یا لسر بارگاه پاکی ده ارتشا ایرانی فسفورا سپی بکارانیه. لگوری داخوازنامه ده انجام ده نه پیشمرگه شوتین او نشانین جهریبون جی خاتنه تومار کرن. کنکه دبیجه بکار آنینا فسفوراس پی خاک او آوه جهری دیکه او لگوری پیمانا ناو نتوی دکاره وکه سوجه شر ورن نخاندن. ده داویا داخوازنامه ده کنکه بانک لنتوین یک بویی رجخستنا قدخه کرنا چکین کیماوی او برنامه جنگه یا نتوین یک بوی کرکو لسر وان ادایان لکولینین سر بخوا پیک بینن. هر وها کنکه جو حکمت عراق خواست کو ده پلاتفورم ناو نتوی ده گاوین قانونی او دیپلوماتیک باویجه داکو زخت لسر ایران زیده ببه او ایریشن لحریما کردستان بین راوستاندن. جبو دمک نیست ده آسویا روشلات ناوین ده آرامی خویانا که دولتین ییبوین آمریکای جاره کردن به دجواری ریشی ناوخاکا ایرانی کر تارانی جی بانک لسیویلین لروشلات ناوین کرکو به 500 متری خواج بارگین آمریکای ین لولاتین روشلات ناوین دور بخینن. هم وقتی وی سرکی آمریکای دونالد ترامپ جاره کردن گوت کشتین جبر ایریشن ایرانی زیان دیتی و جپره ایرانی زیانی وان ورن داین و هر وها دو وقت که روش وها دم هیوین گهشتنا آگربسته که نابرا هر دو آلیان ده جی هر کودچه کم ترتبه. ایریشن نو و گربونا شر بیلانچویا قربانیان زیده که ایران دبیجه و دستیکا تیمه و ده ایریشن آمریکای ده 55 کس آتنه کشتن و 60 کس جی بریندار بونه. لگلک باجارین ولید دناب ده بندر عباس، احواز، امیدیه و دردورا خوزستان دنگ تقینان هاتن بیستن. لپیشبری وان ایریشان جد تهرانی جی گفکنوهات. سپای پاسداران ایرانی بان لسیویلان کرن و جدردورا ناوندین لشکری ین آمریکایی ین لروجلاتا ناوین هری کم بقاسی 500 متری خودور بخینن. هر وا دیار کرکو د چارچوبه برسفدان ایریشین آمریکایی ده وان لناوندا دانیان آمازونی یا لبحرین خستنه و او بکیر کرنه. ایرانی ادعا کرد ناوندا دانیان آنابوری جبو کنکرنا استخبارات جارتشا دولت یکبوین آمریکایی را
roleke girîng dirîst. Serokê Dewletên Yekbûyî Amerîkayê Donald Trump ragihand pereyên cemidandî yên Îranê yên dibin kontrola Amerîkayê de dê ji bo tezmînata zirarên keştiyan û barên wan werin bikaranîn. Wezîrê Derveyê Îranê Abbas Araghçî jî dibêje ev yek bi tu awayî nayê pejirandin. Fermandariya Navendiya Amerîkayê ango CENTCOMê ragihand wan careke din bi xurtî li xalên leşkerî yên Îranê dane. Washington dibêje armanc lawazkirina kapasiteya gefa li ser deryavaniya sivîl e. Di heman demê de piştî êrişên Hûsiyan li Deryaya Sor, aloziya li Tengava Hurmuzê zêde bû. Nirxê bermîla petrolê dîsa ji $100 derbas bû. Li gorî Reutersê di 24 tîrmeyê de tenê keştiyek petrolê dikarî bû ji Tengava Hurmuzê derbas bibe. Ev daneya herî kêm ajmeha Gulanê ve ye. Hem wextî van rewşan nûçeyeke balkêş ji New York Timesê hat belavkirin. Li gorî agahiyên wê ku xwedîspêra çavkaniyeke taybet, Serokê Dewletên Yekbûyî Amerîkayê Trump ji bo agirbestê bi Serokwezîrê Iraqê re peyamek şandî Tehranê. Lê ev peyam ji aliyê Îranê ve hatiye redkirin. Her çi xwasî rêveberiya Baxdayê vê yekê red dike jî, Washington û Tehran li ser vê yekê pêdengin. Di siyaseta Tirkiyeyê de êdî pêşveçûnek çi bûye ku piştî îstîfaya Özgür Özel û not parlamenteran ji CHP nav û logoya partiya wan a nû bi fermî hate ragandin û li parlamentoya Tirkiyê careke din bû partiya duyemîn. Piştî ku Özgür Özel bi biryara dadgehê ji serokatiya giştiya CHP hate dûrxistin û Kemal Kılıçdaroğlu careke din hate hilbijartin, li nava partiya Alozî dest pêkirî bû. Piştî demeke dirêj ji hewldan û danûsandinê navbera aliyan Özgür Özel û not parlamenter ji CHP îstîfa kirin. Lê piştî vê nakokiyê navê partiya wan a nû bi fermî weke partiya nû hate diyar kirin. Her wiha logoya partiyê ya bi nivîsa partiya nû li ser bingeheke spî bi rengê sur û reş hate amadekirin. Parlamenter Murat Emîr ji bo qeykirina partiya nû serî li Wezareta Karî hundirîn da. Dê payînko piştî temamkirina pêvajoya fermî, partiya nû wê bi awayeke fermî dest bi çalakiyên xwe yên siyasî bike. Eger tip pirzîrekî dernekeve partiya nû wê bi not û yek parlamenteran cihê xwe di rêza duyemîn a parlamentoya Tirkiyeyê de bigire. Di heman demê de CHP jî dibe partiya pênc emîn a li parlamentoya Tirkiyê. Serokê Dewletên Yekbûyî Amerîkayê Donald Trump li dijî gelek hevkarên xwe yên bazirganiyê yên welatên wan bacên nû yê gumrûkê sepandiye ev biryar Yekîtiya Ewropa, Kanada û gelek welatên parzemîna Asyayê jî digire nava xwe. Trump ragand ku ji ber gelek welat li dijî xebata bi zorê tedbîrên têrker pêk neanîne, Amerîka bacên nû yên gumrûkê li ser îtihalatê disepîne. Bacên nû di navbera ji sadî 10 heta 12.5 de ye. Yekîtiya Ewropa, Kanada, Brîtanya, Çîn, Vietnam, Tayvan û Japonya rasterast ji vê yekê bandor dibin. Yekîtiya Ewropa ev yek bi tundî rexne kir. Berpirsê siyaseta derveya Yekîtiya Ewropayê Carles Got, îddiaya Washingtonê nerastin û şertên karê li Ewropa ji yên Amerîkayê baştirin. Brükselê diyar kir ku sala borî bi Washingtonê re peymanek bazirganiyê hatibû îmzakirin û Yekîtiya Ewropa şertên xwe bicihaniye. Lê biryara nû ya Amerîkayê weke sürprîzeke nayê hate pênasekirin. Di heman demê de Trump di demên dawiyê de li dijî Brezilya û Kanadayê jî bacên nû ragihandibû. Herçend bacên nû gelek berheman digire nava xwe, petrol, gaza, siruştî, gübre û hin berhemên xwarinê ji vê biryarê hatine derxistin. Nûçameya dawiyê jî her têkeldarê cîhanê ye li Spanya û Fransayê şewatên daristanan her ku diçe êdî mezintir dibin ji ber germahiya zêde û hişkesaliyê bi 10,000 kes ji bo cihên bi ewle hatin veguhestin. Di vê navberê de
حکومت اسپانیا یا روشا لزگین آم نتوی اعلان کرد فرانسا جی یکیتیا اروپای آلیکاری خواست. رسانین لدردورا مادرید او حریما آویلا بلز بلاو دبن. حکومت جبو زیده کرنا اکیب او آموران روشا لزگین آن نتوی اعلان کرد او ریوبریا کریزی ده یکینیا روشا لزگین آن لشکریم. جبر شواتی نزی 10,000 کس جبو حریمین اوله هاتن و گوهستن. لگوداخ هارا جبر شواتا کو جه هفته بوری و دوام دکه حتی نها 32,000 هکتار دارستان شواتیم. روشا فرانسا جه اسپانیا نباشتره. جه حریما جوخین و لندا شواتین مزم بونه سدما و گوهستنا بیتری 43,000 کسان. آگرگرته گلک مالان او دما شریم لدجی شواتی دا آگرکوژی که جی بریندار بوم. سرکمار فرانسی ایمانوئل ماکرون جیش بو و مراندنا شواتا دا خواست کرد که مکانیزمای پاراستنا سیویل آ یکیتیا اروپای بکوه دوریم. پشتی وی هاتا راگاندون که وی چند ولات بالافر او هلیکوپترین و مراندنا آگر بشینن فرانساییم. لگوری حکمت فرانسایی تنش دسپیکا وی سالی و لوالیت بیتری 12,500 شواتین دارستانان پیک هاتنه. بلی بینرین هجم لوردگیشن داویه بلتنا خود بیشین حتی جاره کدین ورین پیشیا و هر شاد بختوار بید.